أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نيوستهاميلي مريدونغو هاريما زبرامج زهر إكاو سيوزي تكليزا هارما إباجيها توينو الواقع القمري بلا قناع أنو مبنيزمغو كانغاني هارما خير نا أماني ومهلانيكاو دومليو هانيون سيبيا بإذن الله تعالى. وأيضا نولاوانريكاو نيوتسانغاني هاناناس هارمازي باجي بالي نمبالي أنو مبنيزمغو كانغاني هارما خير نا أمان إن شاء الله تعالى. توسانا سلام نزيوانديلي walawanrikao utsanganya nasi harima zipajiza hao khasata anombo Mwenyezi Mungu kana hanyo nsipi yangani harima amani biidhnillahi ta'ala. Siku leo ngarjo hadisi mahadisi ikao yo muhimu bitakdiri ukana risaner jibu suala muhimu. Lo suala ikao ngar bitakdiri ngarjo gali jori saidia no iliri hunde jawabu zabari hindi ze mashakili kao ngaziremao harima daula ya hatu. Wabitali ijomkinisha ukana risahihishe fikra au riunishio bahano walo mushkila heni ulona solution ritsanganye wandu watowe solution. Izonjoha isibanu lelo ngamjonhunda ukane ha isingiyo na kalite zinji janibu ya ki geopolitique, janibu jonji harima siasa, janibu jonji harima psychologie, janibu jonji harima dini, na janibu kaunge jonji harima sociologie. Ema nafanyena mnayo dokana amanzo njibu suala muhimu wa Komori. Le suala delini dobi ya uhukumu ya daula ya Komori. Suala ikao tijiuzisi man yahkum juzur al-qamar. Lo suala ikao tijiuzisi wa Komori. Puwa hindi ikao ngionaye usukani waendesa ya daula ya hatu yuendesa mujtama wa hatu wa Komori. Lodi le suala ikao tikanti tijiuzisi. Tiundukana ekasi danzani nijibu suala hamadilo abola dhimuni jihara mazejani bizuna zifumbua umandoni. Geopolitique, psychologie, dini, sociologie wa ila akhirihi hata ejanibi ya siasa. Dabonjo shindani hunde jawabu lehele suala hilo. Lo fikra muhimu wa Komori. Harmwe janibi ya geopolitique amjuangalia dezila masadir za he kuwa ya he daula hatu. De daula hatu ye poailoniyo. Ungeze mawari dize maadi nizo nsipia. Harmwe janibi siasa de ukana ngasina siasa ikaungyo harimale barala hatu. Harmwe dunia, harmwe ligarabu. Yo fikira muhimu wa Komori. Aidan harmwe psychologie de ila nafsi ya huwa Komori wao. Mkomori ni nafsi ya he dhamana wa siasa ulo harimwe daula hatu. Aidan janibi he dini ngarjuanga le dini ya Islam ikaungyo harima ntia hatu. Ye dauru ne roli ikaunge juweo harima omujtama na harima siasa. De sociologie omujtama wa hatu kansije wa ila akhiri. Tinaunji ha detail. Mana yo maudu muhimu. Najoka nde. Sha amjounishi ya fikra. Harima ze janibi kaudu na zivumbu wavo no ili eulo na ihtimamu harima janibu iyo yanjiye bae no ili riparse jawabu le suala na litende zomadoni. Toi, ili njibu le suala ikauti leuzisa dobiyo hukumu ya daula ya hatu Komori. Le jawabu na lipari salamando ukansini toliye isinu si parsokana deze fikra al-asasiya. Ikao zipanga ye suluki ya he mwana Mkomori. Izo dezendesawe daula. Chunkinisha mdu ambekana mdu fulani, raisi, hukuma, daula, wa ila akhirihi. Pia chunkinisha kesahihi. Lakini mimi namna naangalekana yondeswe daula hatu deze fikra al-asasiya. Mana mwanadamu ishkomwendesa fikra wanama watukufu. Fikra deshkomwendesa mwanadamu. Lidhalika desjo pange suluki ya he mwanadamu wola izo ajo kufanya tasarruf. Zonsi pia.
reka suluki ya kipolitiki, suluki ya kisiasa, suluki ya kisosioloji, suluki ya kidini, suluki ya kiekonomi, zonti pia izo fikra ikao nguzi pariso harimo mujtamai wahai. Reka izo fikra asasia hau fikra ikao ania namna sikotekeleziwa harimo janib ya hii psikoloji. Wanama watukufu, lejawabu la mando ze fikra al-asasia za hatu sisi wa Komori ngabo mushkila iza tongeza ukana daula hatu namna ende siwao namna inu fikra ikao sisi rizirenge hototoni hatu ngari huwao nizo ikao ngazi tarjamuo ila suluki ya kipolitiki, ngazi tarjamuo ila suluki ya kidini, ngazi tarjamuo ila suluki ya kisosioloji harimo mujtama wa hatu riwasilo vanikao dora wasili. Yo fikira muhimu wanama watukufu. Deada. Nize takalidi za hatu ne manvuma ripo fikiri. Da zila fikra ikao zipange akili ya hatu wa Komori. Yo fikira muhimu wa Komori. Ekadu anzara angalie janibu yu. Taib. Hukume daula hatu maravili. Kasinaze fikra de amando. Abili dezla daula ikao ngwari yuskunana wa yutoemunana. Dezla daula ikao ngwari lisao wa rivazao wa ila akhiri. De daula ikao zikolonize qarar ya he daula hatu. Kasine daula Shifaransa na peiza kiarabu. Izode zihukumuwe daula hatu wa Komori. Fikra asasia za hatu sisi wa Komori na daula ikao zikolonize qarari ya he daula hatu. Maqula al-asasiya liqawl la muhimu markazi wa asasi harimo janibiyo dokana hindi sharabu amba ukana la khaira li ummatin ta'kulu mimma la tazra wa talbasu mimma la tasna. Kabati khairi ya ya mujtama ya daula ikaonge laomba hindu ikao ketsuwala si wagiza zenongo pia bola shahula la dhimuri wagizi izo riva yao la dhimuri hulevonze wa ila ahi. Fikira muhimu wa Komori lidhalika mru ikao ngujo zingare karari ya houlisa no uvaza uwode mru ikao ngu hendesu wanama watukufu. Yo fikira muhimu taib nari demonte fikra yu no ili joka kleri mbabi ze fikra al-asasi ze fikra al-asasi zo pangi hanamnaje wa Komori no ilirelewe obahananzoni waswili. Ze fikra al-asasiya zo ze fikra kao zo pange suluki ya haho wewe mkomori, wewe mwanadamu, wewe lideri, wewe kao tilideri. Deze fikra zi upangao. Deze fikra zo tongeza wewe ufanye ndongo kadha auzi yote ifanye ndongo kadha. Leo mkomori Islamu shimwende sao harima janibu ya shahula fikra mbili ya halali ya haram. Eka halali ngujo fanya zenongo hizo, eka haramu ngujo ranti. Taib ze fikra hizo hazi parsanda za mchongeza mbe kana inu halali au inu haram. Hazi parsa harama ideolojia ya kidini zimwende sao yesuluki ya hai. Lidhalika edo bananzoni rakizi wa Komori eshende sawe daula hatu deze fikra ikao asasi reziparisa ho mujtamai wa hatu ngari huwao nizo. Yo fikra muhimu wanama watukufu. Taib ze fikra al-asasiya zo pangi hanamnaje ikao dozi pangawe suluki hangu debia yode de amano debi arienshi ebi ati hanamnaje wa Komori ebi aya hatu enamna yenshi kana mathalan mjomba wala dhimu yake de dhamana waheze nongozo nsipi mahare ulo dola wa mzijwa wa Kikomori ya hatu mbaba na bongu jolola ya zayo wana ya renso wana enza aisha bungena ujomba kana ngabo mjomba ngabo tijina dobi wa ila ahi debi aya hatu dezipanga u fikra hamadizo itongezao mbaba kekarenge dhamana ya harimo mujtama njomba ya renge ya lelo wana huwa shwara ila akhiri wa Komori. Fikra ilo harme bia ya hatu sisi wa Komori
sisi wa Komori rihansi kukana hindi wanamshe wanamme namna ya utsanganyika na harme mashuhuli ilamba hindikao yo normal debi aya hatu sisi na waka mduanzama ngali harme janibu he sharia ngabo kaulu jirongo zao harme janibu yoka haramu au halali shebi aya hatu yoti haramu wandu wasakari hani harmaze hayas ekangari vumbo janibu yo debi aya hatu deari lela na fikra hamandizo wa Komori yo fikra asasia debia narangalie bia hatuze fikra ziliyo ikaonga zipangawe suluki ya hem Komori ekangizo njema rizifanye taanzizi ekangizo mbi zifanyiwa muraja harimwe janibu yo wa Komori yo fikra muhimu debia iyo de ikoutongeza mwanadamu imnika fikra iparao fikra asasi diamwa debia yabili de madrasa ikao ngarisomesao wanansi ngarisomesao wana ngarinikao wana msomo madrasa ilada bokana ngaripangao wanadamu wanyumeni ngaripangao mwanadamu jenamna Michel Foucault yambokana madrasa ilaha ma prison ukana ngarile lau wana riwanike fika ikaudi zoranzao mwana katina uhuria wa ufikiri shangu jorenga izo fundi ya mwambiao izo mahalanikao doyanikiwao yasome ezio lidhalika la dhimurdi rejei rangali omsomo wa hatu wa Komori namna ulio neze fikira zitekelezi wao harimo msomo ngazi pangao suluki hindi ya hema nansi mkomori do viyo fornise omsomo wa hatu wa Komori ikao ngetungeza ukana mwanansi ya renge fikra yani kiwazo ho madrasa ze fikra zinu do viyo uliwo zisomesiwa o wanansi wa Komori dasi daula Komori deri fornise wa omsomo au ntizindwa jina au organisation zindwa jine kao ngwato wao mapesa risomeso wanansi wa Komori abunga rjuelewe siasa ya homsomo ikao nganzo unikiwa wanansi wa Komori winji wa hatu si ujue geografia ya Europa si ujue geografia ya Afrika sheya hatu neza hatu ushashi ikao si ushindarizi juu yode janibu ya bili janibu ya raro de dini wa Komori de dini ya hatu ila roli kaunge juweo harmo mujtama hali ngeritsangoza ukana rikema ahrar rikema hur harmo mujtama wa hatu au ngarenda ho watwana wa Komori hali ye dini ya hatu nge pangao ze suluki za hatu rizikae suluki njema au ye dini kaungi yo harima ntia hatu ngetongezao ya Mkomori ya staslimu na ila amri alwaqi ikaudu ya nshi masuala menji kaunga rjo ya uzisa harma ejanibiyo ideoloji kanga mjozi shia ideoloji ya kipolitiki ideoloji ya kidini wawa ila akhiri dera ilam si hadisi kaunga zitekelezi wao hawinchi harmo mujtama deze media za hatu wa Komori na mangaleze media za hatu ze fikre kaunga zitekelezi wao utasibo masihu namne kaunga monao zereze sosio kaunga zinji yao homalahoni uwana no wanyanyasi no warizaya wakonti wa dungu fikra hama izo zitekelezi wao harimwa zerezo sosio ze fikra izo ngazi saidi yao janibu hindi wa Komori ngazi pangao fikra hindi wa Komori fikra asasi ikaunga zipangao suluki ya hema na Mkomori izo dezenrongo ikao zopanga fikra asasi ya wa Komori zitongeza ukana sisi namna rijuhao rinikiwa mandhuma ya fikra rinikiwa afkar ikao ze fikra zila ngazi pangawe suluki yao de namna kaungo juangalia daula de namna kaungo juangalia mujtama de namna kaungo juangalia inu halali au haram sayo ala dawi dhalika ufanye tasarruf ya hao Mkomori yodi maana kana hindi wewe Mkomori namna jo kuangalia daula hali daula hatusonsi pia awe daula ila sharrun la budda natakhallasa minha hawila mbahindu kainun gharib
wewe mkomori namnaje kuangalia daula. Fikra waziparisa ho totoni. Kawangalia daula, daula haho ilamba hindu gharibu, ila adui ya haho. Manange jorenga veneti, nge jorenga emponge, jopaza chijendine hata wewe hulemewa. Henu wakati wajiri itirab, wajiri mushkila basita, wotona wandu wa hajimu, wandu wa takeze muasasa za he daula. Wandu wa disomenya, we vunza, we renga, wa ila akhiri. Fasiria bala hindi, dokana mimi muwatu ni mkomori, namna nkuangalia daula, ilamba hindu adui ya hangu, lazimuni renge nifanye, mrobaje nifanye namna na tartibu yau urenge haki ya hangu ni adui wala. Izo zipare sandao de harimaze fikra za kiutoto, rakoni kiwazo madrasa, rani kiwazo haramwe biara, ni kiwazo haramadizisha mazereze sosio wa ila akhirihi. Tarjeri wasuli umahlani kaudura wasuli. Narangaleze fikra izo komor. Mana izo fikra muhimu ikaonga zende sao umushtamai wa hatu. Yo fikra muhimu. Toi. Zabarindi na mbena mnayo wa komor. Kana yode ndungo yende sawe daula hatu. Mana wewe kaudwa nzawa angali. Dhamana mkomori namna je ya kuangalia daula. Daula hatu. Yo angalia kana ulama halani ndaji tumi. Hasiba udokanda zila fikra al-asasiya ya ziparisa huonsi. Harumo mujtama yaona wandu wakabala izo wakofanya harenge fika. Ukana yindade namna kobidi yende se daula. Yo fikra asasiya wa komori. Fikra asasiya wanama watukufu wa komori. Fikra asasiya ikawo yungenjia wa harumo mujtama ya watu wa komori. Komori mduishe hatu watilwa pare. Hajuha fikiri kabala daula ifanya ndongoza muhimu wa komori. Nabo sisi ye asli ya hatu ya hansi daula ifanyeze ndongo zila. Halafu ekaiti ya parenga wandu ikawo wodo na hama bala zenongo wanunga wa hama fil jannat. Hasibabu daula ujinga. Waheila wadhifa wahe daula. Ya kubidifa. Fikra asasiya rani kiwazo. Eke daula utini ya pare bala yufanyia khair. Wanama watukufu. Fikra rani kiwazo ikawo yazizo harima au mujtamai wa hatu. Zabarindi na mbena mnanyi wa komori. Dokana, sisi wa komori rijuha, ripariso warizaya wa uma isilamu waabudi ya mnyezi Mungu, na hapo kwa japaru na mnyezi Mungu. Watu rijuha, ngarambudia ya mnyezi Mungu, na hapo karjaparu na mnyezi Mungu. Karjaparu juzi sewa na mnyezi Mungu ngenda. Eba nunga rambudia mru hindi. Eba ni ibada inu ngejori wasulisha nda. Eba nu sisi fi haq. Haunga si harma batil. Sisi nga si fi dalali mubin. Au sisi nga si harma haqin mubin. Karja paro juzi sa suala hamadilo. Na mwenyezi Mungu ambakana inna au iyakum la ala hudan au fi dalali mubin. Wakomwa. Rijuha, rihundu wazewa hatu wendo msirini waswali. Engeba la rijuha ripariso warizaya. Wakuambudi ya magaya, rijuodambudi ya magaya na nyansu na kafiri na mbe na miri. Shasisi rijuha rihundu wariza yango maisila. Yo fikira asasi. Rizizengi. Taib. Yo fikira muhimu na isheleaba sainu sena. Yo mengoni mwila jamalia na ujisa wa hosila. Ukana usilamu urongoze akili ne kalb ya hao. No mo. Kerongoze akili bai. Hawi rongozo mo bai. Ejo urongoze akili ya hao. No yukinaize. Ze fikra al-asasiya anzu ya hunikezo. Ukana uzikinae, ukana zinu de ze fikra za kweli ikawa zjou panga suluki ya haho. Wewe mkomori, wewe sila. Arudi yunike santima, ikawa zjou fanya taaziz. Ze fikra ikawa do ujuzi renga asasiya. Lidhalika ujo parsakana usilamu, ili wahensi fikra asasiya wajou hambia ukana dore jezaze ndongo. Ujo swala subuhi. Swala dhuhuri, swala lansiri, swala maghribi, swala lensh. Arden swabili, uswala subuhi, uswala dhuhuri, uswala lansiri wa hakad. Hata ujeufi, de amalia tikrar. Amalia ikao, process ikao ngazireje iyo daiman. Zibaki harimwe akili ya hao. Zirendehe ada. Yo fikra asasiya wa komori.
yode maana kana usilamu wa hatu juzu wa hopanga ila suluki asasi ya haho wewe ihansi namna ya tikrar ya urejeza fikra asasia no ilize fikra asasia zijukansi zitulilie harme akili ne qalb ya hao no mo de contraire ya he ema chrétien worongoze sentima za hao ema jifu hamanda asisi maisilamu mana worongoze akili neze sentima bitabiatil hal yo fikira muhimu wa Komori harma ejanibi ngamletso shayo muhimu mana ze fikira monokana gizo muhimu likensi lizivumbwe haku طيب wakati kao ze fikra al-asasiya kao rizi parisa ho totoni hatu gizo njema awena tija ngejoka njema wakati kao ngasina fikra asasiya razi parisa ho madrasa harme bia harme ze media ze rezo sosio o mahlani honsi pia fikra njema ikao ngazjopanga mushtama awena tija ngarjoka na daula njema ngarjoka na mushtama njema wa Komori yo de fikra asasi ze fikra ngizombi abo ngarjoto wa wanadamu wayi keno mkinishi habanu wayi warohe mndu mwema kullu ina'in bima fihi yandah leo keno mkinisha utiye maji harma mdumu waroheji abjoro hamaji ila akhiri wa Komori yo fikra asasiya ze fikra zonsi pia izo deza pange sulukia hatu si wa Komori izo deza panga sisi namna rikuangalia daula izo deza panga fikra ne nadhara rikuangalia mushtama rikuangalia daula rikuangalia halali rikuangalia haramu zipange sulukia hatu izo ngarendau harima ejanibu hiyo janibu muhimu wa Komori طيب ejanibi ya psychology ikaunge jomjia harme efasiri ni sanoni fanye tafkiki ni demonteze fikra hizo ejanibi ya psychology wanama watukufu dokana sisi wa Komori ka daula ka mushtama ngari hundao kana rikadamiziwa wa Komori rikadamiziwa ni rongo mbili wa Komori rongo mbili basi na mkensimzi fikiri mwangali rikadamiziwa ni natureli ya hatu ilo Komori tika Komori tiwa juzi harima takriba mezi mine mezi mitano de natureli ya hatu wa Komori rikadamiza kansi ufikiri le fikira hiyo yomonsi e abili rikadamiziwa na zila daula na mwambiani ukana dezirisao deziriva zao na zila daula za kolonize fikra ne karari ya hatu wa Komori rikadamizwa neze rongo mbili hizo ketimizi fikiri wa Komori de natureli ya hatu deze daula ya shifaransa neze daula za Kiarabu ikao wori ni kantrede na magonzi na dziwa na nsuzi na sijina hindini izo zonsi pia ne mabawa ili wandu wahe mabawa siju hausiwa wahakadha wa Komori taibe natureli ngioje wa Komori sabarindi ya rikadimiza sisi wa Komori rekada sima muatunina rekade daula wa madhamana wahe daula dokana wa Komori hene mrikaungu jofanya etudie daula ya hatungu joparsa kana daula ilona ze mukawimati za uyenshi yona zila ndrongoza utsongeza kana riyenshi ka daula wa Komori daula ya kitajiri kasina ze mukawimati hizo kasina ze ndongozo nti pia zijo utsongeza riyenshi ka daula riyenshi ka wananti wajokana namna na mwenshi ikao wa kibinadamu kasina dima ardhi za uloa za wala kasina bahari kasina ardhi kawe ardhi uyoyo dhahabu wa Komori uranium ngabo Komori heni wanza fanya dirasa etudi ujo Paris phosphore ngasina wa Komori ahamu min dhalika de bauxite wa Komori bauxite ikao de ifanyiwao ze aluminium ifanyiwao ze neo kabati nti ikao kwa tuta watu wana haja neze fikra hizo idafati ya dhalika wambila ukana wakitashifu lokanga abo gazi ngabo gashi Komori harima bahari ya hatu hau harima umahalanikao mwishia ze dirasa zonsi pia natureli kadimiza namnaje wa Komori
dokana karsura faida nizo rikadamiziwa ne nature liwortongunda faida nizo rijihunda ukana la dhimunta wendunge bahari ndunge japawa ndunge dizeri none naone daula ikao wahundu faida na zila maadini zilo harimwe daula ya hao waenshi yondo vangu njitombele hevala ni parise kuti ya hangu nile nisaidio walo Komori ikao hata haba sainu raham Mwenyezi Mungu jarenge amana hahe wero omuri wahe ulomle ni bezeni wa iriki wa Komori fikra al-asasi wa Komori natureli kawiri kadamisa wori tokunda faida niyo lidhalika wa Komori wamba ukana eshitoli wani mungwana seranale izo dezarihura mungwana fikra mungwana ya akili mungwana ya ilmu wode mungwana shatsukanga wena mvungu nga wena guguru abadan mungwana de ilmu de akili kaungo jorumia no ili hunde faida neze maadini zilio harimai daula ya wode mungwana wa Komori watukufu narifikire janibi rikadamizi wa Komori de nature likasunda faida niyo kartu shinda upanga nature di liyo Komori rahansi siasa daula njema monsi kartu shinda urenge nature lineze maadini zilio harimwe daula hatu rahundra maisha sisi kartu fanya siasa ukana rihinsi ridohuza rifanye dasi sisi wa Komori rihunde faida niyo yo fikira muhimu wa Komori rikadamizwa ni wandu indido wa Faransa no Warabu mikataba ninji ya blokensi ya hatu ito ushindende la usoni wabitali rijihundu kana sekolojian nga sinaile kompara de kabiliyatil istimari wal idhlal nga sinaila namna ya ukubali ukana rirendwa ambi rikubali ridasi rirendwa tobia bina uchafu harme daula harmo wanansi o mahalani onti pia ridazi ukana ila de namna ya kobidize ndongozi jiri rikubali namna yo hamba qabiliyatul istimari wal idhlal wa Komori nga sina iqabiliya iyo ijanamnaji de namna wa Faransa wari tekeleza wareleza wafanya evaluation ze fikra za hatu Komori eni bahendu njema yo ya hemzungu yoti ya hahowe mkomori lapo paila kizungu na bodu waliwala wewe baza bangalijibao ngaliojema wa ila akhiri ekanga wana namna wa uyenshi uhamba wewe mzungu hauwe mustaarabu wati mkomori la mana mkomori ze fikra zikadamiziwa kana wewe la faida taturja minu kabati mdu jungura faida nawe wewe nombre ya tsuenjeza harimwe dunia yinu wewe mdu nombre ya tsuenje ekema wanadamu ngwa miliari na sinendini wewe nombre wa tsuenjeza harimwe nsinu basi harimwe dunia وهكذا wa Komori مشكلة أساسية بطبيعة الحال. طيب sisi naturel ya hatu wa Komori iri rikadamizi wa hasiba munamangalie harmensi ya hatu ngabo zila maadini ikao zemu asasa za kobidizi fanyi intaji dima ulozi izuzo ntipi na abo kazi tufanyi wa Komori namna ya kobidi daula ifanye zenrongo iso abada ngabo zila maadini kaungizo yabo za kobidizi shanjewa zifanye ndungo zindwa jina gizo si hamba maadini kao yani untish yahtaju ila taadil ganzo ya badiliwa leori kana sharika la kufanya sabuni lishanjewa lifanye gari yo hamba madini liyo jahiz rishanje ifanye namna produit ya nyumeni zokaziti wa Komori yabo kajende la usoni namna daula hatuze kudra ketina kudra ya ndisa ndongo garendora amenye wa Komori
dora tahem saada darjo usaidiwa nartoweze fatiha wa ila akhiri darsome hitima hama bala Mwenyezi Mungu hakansi ya doli ndo wa Komori wesema hitima wallahi namsome hitima hata Mwenyezi Mungu ajumjibuni abadan ana nsudhani kana Mwenyezi Mungu hakansi ya dosheze hitima za huwa Komori heni mdu yafanya rongo kusoma kana some hitima towe fatiha wa ila akhiri hata mustawa rais wa daula towe fatiha towe hitima wa ila akhiri. Hiyo fikra asasia wa Komori harmwe siasa amambo kaulu harmwe siasa tishartu ikanati amine fikra hiyo shayo kaulu la kipolitiki si wangalia ukana Mwenyezi Mungu kajafanya uadilifu harimo waziisha ze maadini lidhalika boka sura lidhalika wewe daula ladhimu wane ufanye zofanya no ili uhunre yekuti ya hao yode maana Mwenyezi Mungu ambakana laula daf'u nasa ba'duhum kakabati tadafu uhayati kuno henda ladhimu rijuhi kadaula riangalieze rogo hizo no iliri shinderi hensi kauli yoti sahih he namna rikuangalia janibu wa Kiislamu na mshelendo amambo kaulu la kipolitiki shati shartu ikana mimi sili amin shahar mwe siasa si huangalie namna hiyo yoti shartu ikana mimi si amini ile kauli banaga mjua parsa kangabo daula matajiri daula mafakiri wa ila akhi daike kaulu ikao yotekeleziwa kabati daula fakira hau daula ghania ngabo wanadamu mfakiri zi akili za hao na wanadamu walona ghina akili ya hao matajiri zi akili na mafakiri zi akili kao dozende sao daula hao mingo mwizo de daula ya hatu ama jinamna ikaunga mwanao ya daula hatu ngasina mawarid ngasina maadini akili za wakomori za tambalio mahalani wonsi pia na mangalie Faransa na mangalie Syrie na mangalie Japon na mangalie Egypte na mangalie Saudi na mangalie wonsi pia akili za kikomori za soma zijoshinda ziendese daula zonsi pia zitawa kartushinda uhunda faida nizo wa Komori lidhalika yensia hatunga si harima ta na mangalie place strategie ya hatu wa Komori ikawe ye daula hatu yu harma place strategie bi imtiaz hanamna ikawe ladhimu hena mru heni daula ya toja kolonizensi ya hatu hasiba mdokana na mangalie bab mandib ilobala kake subira enda harmwe baharil ahmar ya wala dhimu ibirar mo sendien ya hatu ila zemelizanzo zende Brazili zendo Marekani zendo malani pia ladhimu zivire harima ye parti ya hatu ila no ilizi wasulihula kartu hunda faida nizo yode mana wambiani halaka ya vira ila juzi kana wa Komori na kensi mfikiri ya siasa ya Kenya ya nyumeni bangabo fikira ipangwao abasainu zijezi aplikewa harmaye ye osendia ya hatu ila wa Komori na abo ye mru preparewa agenda se siasa hiyo de daula ya Kenya wa Komori rotongu juwe mpira wa haju na abo handiso hundaze faida wa Komori rais wa he daula la vimumken simfikiri ye dauru ikao ngejuweo au roto au Kenya ngwa ijuweo abasainu wakati kao ngabo farah ngabo namne kao Ethiopia hareje dingoni mashakili zulo baina Somali na Kenya zeze prasila yonsi pia wa ila akhirihi tungo ikao ilazimu sisi wa Komori rikensi rifikiri harimajanibu hamaniyo yo fikra muhimu طيب izo nambao banu janibu he sekoloji dokana ilaqa baina izo nahamba ne janibu he nafsi ya hao wewe Mkomori na wewe lideri wa kipolitiki dokana sonsi pia si ukaharmaze ta za ho wala wandu ikaudu warikadamiza ngari hasmaze ta za hem Faransa neze ta za heze ze peiza kiarabu neze mithalingi zo zinji menyaza ila kazaho dona fulani humode humenye fanya jau hufanya sisa jau sisi naturally hatu wortonda faida nizo riambakana waja Kennedy iyo dizo Mwenyezi Mungu yanzao wari mguguma izo ndizo Mungu yanzao wari halafuri taslimu wa Komori ri ajiri sayankili
rihansi ghaibuni kaizo dizo mguyanzao ezo dizo mguyanzao heni za jiri zodi beke hata ngabo mrikao hahibi hau hafanya udhulma sisi wambakana izo dizo mguyanzao yori fikira al-asasiya wa Komori. طيب ejanibu ya hedini hununge lazimu ijue roli hindi wa Komori. Ejanibu ya hedini vanu do wakobidi wake janibu ya dini baid ne janibu ya hii politiki. Waelezo wanansi, wahashirishe wanansi, walamu mweze fikra za ho wanansi wa Komori. Yode janibu ya hedini ya kobidi jue roli abasaini. Mana mtume harambia ukana maulama wao warathatul anbiya. Waudu wandu warithi maulama, warithi mtume, warithi mitume. Na wakwa jarithi mapesa, warithie fikra ni ruya ni vizio ya ulamu wanansi, ya upanga mushtama, ika uke mwema. Sisi hizo kaziti harima o mushtama wa hatu Komori. Shashi wa Komori, njozi parisa, harima ejanibu yokana ye dauru ya kobidi juwe dini, ngejo hekeza wewe Mkomori, ukana namna jo ujokota wapsende mroni. Yodi izo wajoheleza. Namna aje ujobanda yaho bangwe ni kiyama kama Mwenyezi Mungu kahuono. Izo dizo wajohambi. Namna aje ujonja mbeboni ha pandaru ha pamfukari. Fanya kadha ngojonja mbeboni. Izo dizo wajohambi. Namna aje ujotawa ni adhabu ya kaburini. Izo dizo wajohambi. Omro waja wa Komoria basaini namna waeleziwa ya adhabu kaburini ni nari jahannama. Amjomwambia nikabo Mkomori joshinda desinye nari jahannam. Haila namna waambiwa waelezi wao. Lidhalika dauru ya hedini Komori injiarme janibu ya mitafiziki. Ileze wanadamu ifanye takdiri ngelezao wanansi afioni drogu liremawe ya akili ya Mkomori. Lidhalika na mangalio wa Komori wandu wanjiharma azaima, wandu wanjiharma badiri, heni mdu ya rendwambi usenda fanya badiri, heni mrikao hajange na hendini, engena wade wa veni, gutu ambaye nda fanya anzaima, wala haraki, wala pashulani majini, wala pashulani mazetwani, wale maze, wa ila akhiri. Donc ye dauru ya hola muthakaf, na ula mria soma, khasatan de janibu hedini ngiyombi wa Komori. O mushkila, nguono wandu wao, ikao ngwajirenda ukana ngwanzo warende islah. Na abo yani wafikirio kan warenda unjema, lakini hao warenda ombi harmo mujtama. Warenda ombi. Aya Qur'ani eleze janibu kana ya wafikirio kan warenda unjema lakini hao warenda biharima ejanibi. Tab ejanibu yom Mwenyezi Mungu rambio kana hinde wa Komori. Waqulil haqq min rabbikum faman sha'a minkum falyu'min wa man sha'a minkum falyakfur. Kajambia kana wambe nrabo wewe alimu kuli alhaq hambeza kweli urensi ya tawfiki min Allah hambeza kweli bas shaut sambe nrabo hulato mujtamai be adhabu yao ngejoka adhabun alim wa Komori. Yo fikra asasi stahan leti harma ejanibi Rasulu Muhammad alayhi salatu wassalam, Nabiyullahi Muhammad ngolezo fikra muhimu wa Komori ambao kana heni mahajana Mwenyezi Mungu yobe hamru ya jia dore ngezaze fikra zilo harimu dini yujaddidu amra hadha din wa Komori. Uwa mtu mede azamba efasira abo hindi hakaujua kana dininga bjonji ya janibu mbi hako hadhari shema Islamu ngabjoja fikra kaunga zoja mbi na abo Mwenyezi Mungu kana uriransi ngujobe hawandu waje watahirishe omujtama ne zembi neze fikra mbi. Yo fikira muhimu wa Komori. Lidhalika wewe alimu, wewe wafundi, wewe wasoma, yerolia hahongi yo muhimu. Harmore ngoza o mujtama. Yo muhimu wa Komori. Taib, Mwenyezi Mungu kajarambia kana aradna al-amanata hansi amana. Fahamalaha al-insan. De maarifa ne ilmu. Nikiwa jibali ne milima ne mimeya wa ila akhiri. Zonti pia kwa jashinda warenge amana hiyo. Shay irengwa ni mwanadamu. Irengwa ndongo hindi. Maarifa, ilmu wa Komori. Shodesha kwa ndiso umujtama izo zonti pia. Taib.
izora hadisi zonsi pia omwadoni tisana njibu suala muhimu wa Komori zabar endo biyo hukumu ya daula ya hatu wa Komori deze fikra al-asasiya razi parisa utotoni hatu wa Komori de daula ikao ikolonizensi ya hatu ye qarar ya hensi ya hatu rekade qarar yo bonze ikao ngefanyi wao no iliri parise faida bonze au qarar ya husuye siyasa yondani de daula ikao ikolonize qarari ya he daula ya hatu qarari daula ya bonze ne qarar ya he siyasa yondani izo dizende sawe daula ya hatu wa Komori fikra nize daula ikao za rekolonize طيب izo rahambazo nsi pia ho mukhtasari izo dezipangao daula ikarirengeze janibu ya bonga rjo rengeze daula hatu wa Komori طيب abasani ngarjo huzusale sualela muhimu tena namna je wandu kuhansi siasa baada rafanya tashkhiso wadi rahansi wanu walo wadi ikangari fanyo siasa yondani au siasa yobonze abonga sina ndongo mbili wa Komori ngasina mbahendi kopara mudkhalat dongo kaunga zinji yao harimwaye siyasa harimwe daula ziliyo harimwe daula ya hatu izo zo urengwa zipangwa zihansiwa barnamaji zihansiwa zifanya namna ya uhansi siyasa yondani au siyasa yobonzi izo dongo hindi wa Komori deze fikra al-asasiya za hatu sisi wa Komori ladhimu zihansiwa namna na barnamaji ya urengeza ze fikra msomo tarbia wawa ila akhiri aidan dezila muqawimati za daula deze maadini zilo harma daula razivumbu wa Komori lazimuzi ke harma dira sana etude enga sina hindi ishor jowa disangar jo hunda hindi eshinu ngarifa ledima ulos ezinu ngarifanya uladimuzi ke harma etude izo hamba mud khalat ngasina zila matalibu da zila bezwe za hoa nanti nzuwani wata haundongwa hindi wata usambia fungulwa haungwa nzori hensi ngwanzori kutu mmali ngamanzo ikililu ya rejei au ngamanzo bolero ya kerais ngamjo baki sinani haunga mjo kutu ngazija ngamjo kutu wakamsamrensi yezinu haunga rjoendele adasina nwanyanyasi wa hakadha izo deziko hati wa bezwe wa rwakansi wazitali wa Komori ekawa nanti ngwa etekelezawe ziliyo harimaze majafomo yao wuzitekeleza namna zinji wa Komori ya imam wafanya manifestation ngamjona Paris ngamjona Marseille Senegali Komori igo pia wananti wote wafanya manifestation zabari hindi ngwa ambao izo watahao ukana izinu dizortahao ye daula mrenge mzihanti programu zihundwa solution ya defasiri ya bala wa Komori watukufu طيب wandu jo fanya mbakana wandu mkasufa siji usiku kasufanya hazi wa ila akhiri yo hamba mudkhalati ndongo ziliyo harmanti rirenge kadaula rizifikiri sayori towe mbahendi parao mukhrajat zirohe haqarari marsumu barnamaj qarari kaunga zo reglo mushkila ula na grasi kaunga zo tekeleziwa zialiji mushkila na marasimu na barnamaji kaunga zo tsanganyana zonsi pia rambe kana ile upora hindi de barnamaji ya he hukuma wa Komori izo zo para de barnamaji ya he hukuma yani barnamaji ya hukuma yoroshe anda yoroshe harmazi la fikra za mwado ramwambiani kana deze fikra deze mukawama dala zilandongo bezo kaunga zitahao no wananti sayozi tolwa ziroshe ya au zivenu wa usoni mwananti hanamna kana inu karari ya raisi inu karari ya he hukuma inu he parlement ijawi regleze mushkila wa hezenza ya mushkila ho fukara mushkila wa he wandu watu parisa hazi au mushkila ho lozi au ledima wa ila akhiri ihansi wa hanamna ufanya si hamba barnamaji yake hukuma nyumeni ngamdu kufanya nogwendi yode kwa barnamaji ya hukuma طيب izo zo janamnaji wa Komori zo hansi wala namna iso hambokana da agenda ya hukuma yode namna ha mukhtasara mwambion ziko hansi we agenda ya hukuma طيب namna jer kwansi agenda ya hukuma garanzora ngalo mushkila ko ngo kalite hindi hali unu mushkila ikao hanu siko so dorejei heni mwaha
hauheni mfumo wanzi uhensiwa au mushkila wasojira abasainu wanzo solution abasainu au mushkila uno nguo daruri yani nguo taratibu inji asbabu ya mushkila lezeze solution enga sina imkania hindi za ureglo mushkila unu ekudrar loniyo hindi o wandu dobi wajoko reglo mushkila unu izo pia ladhimu zikaharma agenda ikao ladhimu tekeleziwa wanama watukufu wa Komori. Iyo de namna ikao tisana njibule suala kana dobi yo hukumu Komori wa Komori. Tinjaharma janibu ya psychology, janibu ya geopolitique, janibu ya dini, janibu ya sociology. Tayeb. Efikiria mwiso nontibizi halaqaha mbanati tsange wakati mwingi. De dawla. Zabarindri lona dawla wa Komori. Zabarindri hansi dawla wa Komori. Suala simuzi sana. Dawla inungari sahau ndrongo hindi. Sisi wananzi. Sisi ruwafikiana hindi da sine dawla ini. Ruwafikiana ndrongo hindi. Ruwafikiana sina uharma dusturi. Si hamba aqdi ishtibai. Harma siyasa. Tayeb. Zabari hindi hansi dawla wa Komori. Rihansi dawla ijeri fanyine ndrongo monti. Ihensi amani no salama wa hatu sisi wananzi. Amani no salama abo de amani hesu haya haho de shahula shahaho do mahalani uyenshio de zepare de zendili zonsi pia yode namna rafikiana sinao lidhalik wa Komori kahushi ya dawla iti ya pare balai kejafanya injaz wa Komori na mkera rechangize fikira hizo ilaifanya zila ndrongo rafikiana sinai harmwe dustu de amani no salama wahe wahatu sisi wanansi namna rafikiana rihensi dawla kahufanyila pare hautina mwenje ketubidi wambekana abo narishukuri dawla bari tina mwenje abo wewe kutira kujavembe yaki ya husuye fikra ya dawla yo fikra muhimu wa Komori. Ye dawla ladhimu yihensi namna wa upanga o mujtamai wa hatu ke mujtamai wa kweli. Ilmu, marifa na namna ikaunga arjoshi ndari yenshi haraha wa Komori. Ekonomi zonsi pia mzijua. Wede fasirikana ngabo dawla wa Komori. Tukana hina mratu jienshi. Yefasira kana rihansi dawla do kana wakeze haki za hangu ni haki ya haho rihundrihe ukana ngizo harima halali shati dhulma wa Komori rihifadhiwa mujtama rihifadhi dusuri rihifadhi dawla rihifadhi sovereignty ya he dawla ya hatu qarari ya hatu isokana ngiyo ze dawla za Kiarabu hawike pari hawike onsipi neke moroni udifasira makana ngaranzo kani dawla ye dawla ganzo hifadhi sovereignty he hatu ya he dawla ganzo inavimisho myenshi ya bairi ya raru ganzo hukumu hau maadilifu dizandongo daruiz wa Komori ikangaramba kana zabari ndirlona dawla wa Komori. Spinoza Baroni Spinoza bise winji wanyu mjua hana fikra muhimu jiddan wa Komori akweleze fasirikana zabari ndibalo dawla ambokane sababu kana wake dawla ijeifanye tahrir yitowewe ze ajisadi ze jismu za wanadamu na zila fikra za batani sawa ufikre kaonga zijoka ya harmwe janibu ya hei akida janibu ya ekonomi janibu ya siyasa shay wadhifa wa hei dawla uje utoweze wanadamu harmaze fikra za batani ili wajorende hawandu huru wa fikiri namna ya kweli. Fikira ajabatni haqiqatan. Fikira muhimu wa Komori. Dawla dizora hambakana de sababu ya ukana rihansi dawla. Lidhalika wa Komori na mkerathi. Ze fikira zike clear. Sijari hadala bari tino mwenje wandu ambakana balari munjuza. Tuapare banu kabjaparo kapare ngasina mahana yode mana kana ngartoa ufulus rinike dawla ili watie zila yoso jotoa fulus unike mndu ya ufanyile hazara fujombe kana banuni fanya injaz banuni fanya rehma banuni fanya khair na wodo watu wale fulus wamnika
lidhalika naritoweze ze fikra ikao dozilio harima ze akili za hatu ikao kastulikiana na daula. Tayeb, mahadisi yangu lelo tika harima fikra muhimu no iliondwa konjia basenti kanzani jibu suala ukana ni juzisa ora nzifatra dobiyo hukumu komori hal daula au dasi hawasi hawindi simambiani kana ngarjo jibule suala hilo karinjar mwe geopolitiki rinjar mwe siasa rinjar mwe sociology rinjar madini rinjar mwe zijani bizozonsi pia no ili rijibu suala hamadilo mimi khulasa ya hangu ti parsa kana hindi emruende swe daula Komori deze fikra al-asasiya za hatu sisi wa Komori razi parisa hototoni harmebia misomo ideologie ne raiamu neze media neze rezo sosio kao aba hainu ngazipangao zila fikra ikao do mzionao wa Komori ikao zo zipangao ye manzuma ya he fikra ya hao da zila zipangao zendongo kao ngazendisao ya akili ya hao zipange suluki ya hao wewe Mkomori. Lidhalika namna jo kuangalia daula wewe Mkomori, namna je dhamana ya kuangalia daula izonga mjuzi jibu wakati kaunga rujo angalia ze janibu zila na zivumbua harima mahadisi yangu yana sociology, siasa, dini na wa ila akhiri. Mimi zabari kuangalia daula kana ila kainun gharib lamba inu gharib wakati wajiri problem ito natime nyamu asas wa he daula wa ila akhiri. Zabari ndiye dhamana yeso dohiba yofanya ofisidifu izo fikra ka asasi. Pai rihadisi kana ya daula hatu tena lazimur kansiri hunde barnamaj na agenda za uregleze fikra izo maana dabur jonde la usoni wanama watukufu tilete shaika muhimu wanama watukufu lete kasina hukuma nyumeni mashababi lazimu mwentabi yodo bahna kanzani wasuli في نهاية المطاف. أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزمنا جاي لكنا نجملة زاني وكاتي. السلام عليكم.